Evo nas boys u novom eksperiment videu ili ti takozvanom samoprozvanom Can He Save serijalu. Danas trener koji je već više od decenije na klupi jednog kluba, što je danas vrlo retka stvar, Cholo Simeone, stiže u Englesku da proba da primeni svoj stil fudbala. A svi znamo kakav stil i kakve igrače Cholo voli. Borbene, prave Spartance. Nažalost, u ovoj ekipi samo jedan igrač ispunjava te uslove. Ali onaj najbitniji igrač. Da li njih dvojica mogu da povuku ekipu, znači da njihov mentalitet prenesu na ostatak slačionice i da nemoguće postane moguće kao što je bilo u sezoni 15-16. Da vam budem iskren, htio sam da Ranieri bude trener, što bi najviše smisla imalo, ali iz nekih razloga ga nema. Uopšte ne postoji opcija nikakvog Rominog trenera kad trebate da birate. Proverite to i sami, vidjet ćete o čemu pričam. Svi znate, upućeni ste kako izgleda tabela trenutna. Da li je realno? Pa malo je realnije od Southamptona koji evo, znači ovo sad prošlo kolo je definitivno otpisan. Leicester, čini mi se još jedno kolo i oni će biti tu. Ne male su šanse, jako su male šanse. Cholo jeste lud, u pozitivnom smislu lud, ali mislim da ni on ovo, ni u real life-u ne bi mogao da izvuče. A ne znam, da povuče cijelih startnih 11 iz Atletika, teško da bi uspio da dođe i jedno mesto iznad od kamoli, iznad crte. You know the drill, boys. Kao što vidite, Cholo igra klasično 4-4-2 old school i same neke instrukcije nisu nešto bog zna šta promenjene od onih osnovnih, što znači on igra onaj jednostavan fudbal i više se bazira na to kakav mentalitet sam igrač ima, nego kakve tehničke i fizike. Dobro, fizika mu je također jako bitna, što mislim da u Premier Ligi generalno nije problem koji god klub da je u pitanju. Ali kad pričamo o tim mentalnim stvarima, Jamie Vardy je neko ko bi se idealno uklopio u njegov stil fudbala. Možda ono kad su osvojili titulu je bilo najrealnije kao da ga dovede, mada ne znam da se spekulisao tad uopšte za Vardy i Atletico nešto. Sad ćemo imati priliku da se uverimo kako bi konekcija Cholo Simeone i Jamie Vardy funkcionisala na terenu bar u ovih posljednjih 6, 7, 8 kola. Manchester City odmah, Newcastle, Brighton, Liverpool i Wolverhampton u aprilu i za maj nam ostaje Southampton, Nottingham, Ipswich i Bournemouth na kraju. I pitanje da ćemo odigrati ovih par posljednjih utakmica, može već u prve 2-3 sve da se završi. Zavisit će od te taktike da li će uspjeti da se implementira tamo gdje treba. Sada već kao po šablonu, znate sve i sami, cijel budžet se investira u dovođenje trenera da poboljšate ovu ekipu. Mislim, stvarno ne možete za par nedelja da poboljšate ne znam koliko bilo koji deo terena i bilo kog igrača, koliko god da je on dobar, talentovan, efikasan, ili da se uklapa u sve to, malo je to vremena, a mnogo je posla ispred. A nije baš zahvalno da otvorite vašu, da kažem, eru u novom klubu protiv šampiona, još u gostima. Ali to imaju pozitivnih strana, kao i uvek, nemate šta da izgubite ovdje. Niko vam neće zameriti ako izgubite 3-4-5-0, ako uzmete bod, ako dobijete, vi ćete već biti sutra na svim naslovnim stranama sportskih medija, pa možda čak i ovih što se bave skandalima, ne znam iz kog razloga, možda ako polupate slačionicu ili odete na neko partijanje posle utakmice tamo gdje ne treba. Mislim, meni su samo ljudi to pričali, ne znam ja na što su oni mislili. To je to. Jamie, povuci, Jamie. Bravo, Edward. Može. Može. Edward. Dobro, lepo zadržana lopta u akciji, nije se ništa žurilo, sve od noge do noge, pametno se igralo. Još. Još. Bravo, sviđa mi se kako izgleda sve ovo za sad. Bravo, Galvane. Hermansen čini mi se. Dobra. Mavi Didi. Bolji smo u ovih pola sata. Bravo. Joj, nije bilo neophodno, ali si iznenadio i mene i njih. Ajmo. Buonanotte. Ma laku noć. Ma laku noć, na Etihadu gasi svetlo, ko posljednji izlazi. Kako izgleda nezgratno da trči, ali je pokretan i brz. A ipak vidiš, upalio svetlo. Neko je zamenio sijalicu ili ti upalio reflektore. Šta hoćeš više na debiju, brate? Gdje ćeš bolje od ovog? Šteta, bili smo bolji i 3 boda ne bi bilo nezasluženo da smo uzeli. Ako uspemo sve ovo da prenesemo protiv slabijih ekipa, opstanak je sasvim realna opcija. Ali ajde, da ne bude ovo samo neka kao, kako se ono zove, kako kažu onu frazu. Šok terapija, da. Kao novi trener, pa prva utakmica, pa se ekipa trgla.
a onda dođe druga, treća i onda ovi što ne igre već prave grupu istomišljenika da ga smene. Previše gledam balkanski fudbal. Kako glasi ovaj transparent, Foxes never quit je dobra motivacijona poruka za igrača i za samog Čola Simeona da debituje na King Power stadionu gdje stiže osvajač Carabao kupa Newcastle United. Gdje je back? Kako može da mu ostaje ovoliko promašaj, lik sva sreća? Vidi ovo, kolika rupa, vrati. Ovi se još nisu treznili od finala. Evo ga, to je to. Može, Jamie? Bravo! And King Power, let's open the party. When goal scorer is the captain, leader legend Jamie Vardy. Ovo je bio the moment of inspiration, hvala puno, citirajte me nekako. Dvojica vas je. Idi 2-1, brate, samo odigraj na drugu. Evo nije offside. Ovo je gol. Jo, kako će Čolo da ga izriba, ne znam ko je ono bio što je šutirao, nije dodao. Neće taj ni klupu da vidi, ma ni tribine. Kako te zeznu na foru, i da, 90. Ovo Tonali jeste. Fenomenalno, mogu sam da se kladim da će ono da gol. Aj sad sam. I nisi ni imao kome dodaš. Protiv opet neke ekipe koja je realno bolja od vas, prikazali ste dobru igru, mogli ste i da pobedite, i Rem je bio najrealniji rezultat po meni. Samo da je onaj dodao loptu na drugu stativu, ne znam šta mu je bilo da šutira, mislim. Da li bi bio offside, ne znam da li bi bio, mislim da ne, mislim da je on utrčao nakon što je ovaj dobio loptu. Dobra, sad ne razmišljam ja, ali nema nazad više. Daj, ajde, režija, teramo dalje. Brighton, južna obala. Dobro, oni su sad već, joj ne znam koji su na tabeli. Čini mi se su negdje na sredini. Uglavnom, sigurni su u opstanku, a i ne znam da li ima neke šanse za Europu. Sve mi se pomešalo, verujte mi, ove sezone ekipe od 10. od 8. negdje do 12. Evo imamo sad prilike da vidimo tabelu. Brighton je 10. da, tačno na sredini kao što sam rekao. Da vidimo gdje smo mi smo se popeli za mjesto gore, ali dalje daleko od te sigurne zone. Jej. Ovo je gol. Što će ovo biti sad? Nekako deluje kao da jurite igrača, ali bez da držite R2. Ili R1. Ne znam kako kod koga. Uglavnom razumete šta hoću da kažem. One touch passing. Rastoriti celu koncepciju igre i kako je provukao ovu loptu. Šta je uradio lik, nisam ni provalio. Samo je lopta došla do ovog koji je bio sam ovdje. Drugi gol Joao Pedro. Jer realno da niko ne može da ga stigne, brate. Vidi ovo. Ne, bravo Hermansen. Ali nije realno, brate, da ti pobediš, ti odigra pas, nonšalantno na drugu stativu. Ja, realno, stvarno realno da niko ne može da ga stigne. Aj što ne može da ga stigneš, ali kad dođe duel, nema šanse da je Joao Pedro jači od tebe. Ili kogod je bio ovo, Mitoma, još gore onda. Wow, brate, šta je ovo? Jeste vratili Beckama iz penzije, šta ste uradili ovo? Ste vidjeli kako dodavanje? Pa 35 do 40 metara ova lopta je išla u dubinu. To je to, odigraj samo i to za kraj. Evo, ovo je recimo realan poraz. Ništa nismo uradili. Mi nešto malo, ali ništa konkretno. Joao Pedro je još hat-trick upisao. Ništa, brate, nek ti je sa srećom. Pamtit ćeš i ovu utakmicu, a i loptu koju ćeš da poneseš, s obzirom da je model onako nostalgičan. Evo da sam emotivan, sad bi se rasplakao, verujte. Ovako ne bude zanimljivija utakmica od City United prošlog vikenda, ništa neće biti. Ovo je premijerligaški duel Championship klubova. Ali u bukvalnom smislu. Ovdje ima da puca sve. Bravo. Jače sad samo na njega. Ne. Gdje je back krenuo na njega? Bravo. Može.
Lepo to! Dobro, Ramsdale je tu, brate. Ramsdale je klasa, realno. Kako jedno dodavanje, znači, kako to da kažem na našem, pas iz prvog dodira. Previše komplikovana reč ponekad, one touch passing nekako mi praktičnije da izgovorim. Celu koncepciju odbrane ti rasturi. Bravo, Jamie! Tvoja, Jamie! Samo da nije Ramsdale na golu. Ne, ovaj žuti karton ako mi ne ublaži ovaj promašaj, ništa neće. Hvala sudija. I opet ista fora. Čolo, šta radiš ti, brate, s ovim tvojim defanzivcima? Kako kod tebe u Atletiku seku ova dodavanja? Tamo se baš igrao, a ne, tamo igraju više na te kratke pasove, da. Ovdje ti, brate, u dubinu gurne loptu koji ispada. Bravo. Mislim da će otići preko odbrane, stvarno. Jamie? Može, Jamie. Ajmo po loptu, ajmo. 15 minuta ima. Foxes never quit, ajmo. Može. Eduard. Dobro, shvatili su ozbiljno navijače koji su poslali motivacijonu poruku. Imamo još 12-13 maračno i 15 minuta sa nadoknadom. Ne? Realno ti šutnuo, brate. Tako ovo nisi dobio, ne znam šta će. Mislim, vidio, epitet derbija je opravdao, realno. I zanimljivija utakmica nego City United prošle nedelje, koju su svi apostrofirali kao sad ima da puca nas se na šta puca, brate, ako puko neki kostobran možda slučajno i to je to. Ovdje je pucalo na sve strane, bukvalno. Dobrodošli na molenju, dobrodošli na sudnji dan svih navijača Lestera, da to nije čekanje da li će Hazard dati gol u rašlje Tottenhamu i doneti titulu. Ovdje zavisimo isključivo od sebe, a igramo protiv konkurenta koji je iznad nas. Mislim, ne možemo sad ovom pobedom recimo da ih prestignemo, ali možemo malo da ublažimo tu prednost i da se nadamo da će oni izgubiti bodove negdje, a mi dobiti negdje bodove do kraja sezone, što sada je to kalkulacija. Opet zavisimo od drugih, ali ne samo od jedne ekipe, nego od više njih. Dobro, svi stoje za sad. A evo ti ga gore igrač, već ga vidim kako će da utrče, ipak neće. Pa koga čuva ovaj drugi štoper? Pa ne mogu da varam da se toliko uda. A brate, ako igraš čovjek na čoveka, zna se koliko ga čuva. A ti nekako, ne znam, ovo je ono zonska odbrana, brate. I onda ti lako čovjek utrči i poremeti ti celu koncepciju igre, ne samo odbrane. Daj, bravo. Daj na... Dobro. Može na... Bravo. Ovo je sad sreće, brate. Ovo je stvar sreće. Skoči. Bolji smo u skoku. Bolji smo. Još. Bravo, Jamie. Jamie, what are you doing? Jamie, what are you things? Odlična. Bravo, evo preokreta. I evo sad se sve okreće. Da li će ovo krenuti cijelu sezonu? Da li je ovo moment koji će vratiti Leicester totalno u igru? Čekaj sad, aj sad objasni mi ovo. Čolo, brate, izvini, ali... Ne znam, kako ti ovo s defanzivcima radiš u Atletiku tamo i kako ste vi u vrhu tabele svake sezone u Evropi. Evo, ja ne znam. Nije problem do igrača, problem je što stoji loše, uporno stoje loše. Kolike se rupe, vidi ovo, kao da ih ima više, kao da ih je 14. Okrenuše, brate, i oni sad. Doviđenja. To je to. Foxes never quit. Maybe next season in the championship. Koliko ima do kraja? Minut. Nema ni minut. Virtualni minut, da. Borbenost nije problem bila, mentalitet, da kažem, nije, fizika nije. Jednostavno taktika defanzivna se totalno nije uklapala, ja mislim, u engleski stil fudbala, ali totalno. Ne pričamo o kvalitetu igrača, pričamo o tome da igrači loše stoje, znači mi smo prenijeli sve ono kako Čolo igra, individualne role, timski, onako taktičke sve te instrukcije i ostale stvari, ali jednostavno defanzivno to nije radilo posao nikako. Igrači su loše, preloše stajali, mnogo se prostora otvaralo za protivnike, nije se znalo koliko ga čuva, gdje ko ide i nije moglo drugačije se završiti. A to se vidjelo
ajde možda ne protiv City se malo vidjelo, ali već u drugoj utakmici se vidjelo to mnogo više. Ne pričam kao zbog poraza, pričam i kad smo pobeđivali i kad smo izvlačili bodove. 11 bodova manje od Wolvesa koji su završili iznad crte. Jedan bod više od Ipswicha i Southampton, da, naravno, koji je uspeo da izbegne onaj derbijev rekord. Do kraja smo simulirali i uspjeli smo da pobedimo Nottingham, i da remiziramo jednu i još jednu smo izgubili. Znači ukupno jedna pobjeda, 2 remija i 5-6 poraza smo imali. Eto, fenomenalno. Znači bukvalno ništa posebno uradili nismo, a vidjeli ste sami kako je to izgledalo. Kad se beremo cijelu sezonu, izdominirao je naravno golovima Jamie Vardy sa 12, Bonanote 6, Justin, Mavedidi, Eduard i Jordan Ayew po 4, onda ih prate El Kanusi i Dakasa po 3. To su najbolji statistički igrači po golovima ove sezone. U asistencijama El Kanus 8, Ndidi 4 kao i Vardy, po 3 Bonanote i Winks, De Cordova, Reed, Fatau i Pereira sa po 2 asistencije tokom ove jako loše sezone. Ovo se sad već zaređalo neki negativan niz. Radimo već 4. epizodu Can He Save serijala, samo je jedan trener uspeo da spasi ekipu od ispadanja za sad, pošto smo se uglavnom bazirali na te ekipe, to je bio Guardiola i Valencia. Ali kažem, možda zato što je, mislim, ajde sad lupam, ali hipotetički pričam, možda zato što su liga i trener bili iste nacionalnosti. Ovdje je sve nešto totalno drugačije, dolazi iz totalno kontra lige, dalje ikad i radi u toj ligi. Dobro, Ancelotti jeste radi u Engleskoj, ali Southamptonu nije bilo spasa kako god okreneš. Ovdje isto da kažemo da je bila neka realna priča kao Southampton, onako preteška situacija. Ne znam, dajte mi neke savjete, ne mora sad da budu ekipe za opstanak. Naprimjer, vidio sam da je Dortmund fazon negdje 10. i 11. i možda bi mogli da probamo sa njima, recimo da ih doguramo do Lige šampiona za narednu sezonu, kao da vidimo da možda im se spasi sezone, jer je to za njih bukvalno kao da ispadaju iz lige. Ne znam što još ima kritično od ostalih liga, eto vi mi to napišite u komentarima i dajte mi naravno predloge za neke trenere. Uskoro izlazi i fudbalski video vezan za OFK Beograd, tako da budite spremni na to. A da ne biste sve to propustili, stiže još novi inovativan kontent također, znači u planu je pregovara se, dogovara se. Želeo bih da vas zamolim da mi pomognete u svemu tome, tako što ćete se pretplatiti na kanal ako ste novi ovdje negdje, ostaviti po neki like, jer verujte mi, same ideje nisu problem, ali te stvari mnogo olakšavaju da se ti dogovori što pre realizuju. Tako da verujte mi, ako uspe ono što sam zamislio, bit će to još neki nivo više inovacije koju smo do sad radili. A i ako to niste pogledali svi ti videi, rebuilding sa trenerima, simuliranje karijera igračima da oni biraju svoj put sveta na kanalu, tako da samo malo potražite, budite malo radoznali i uživat ćete generalno u kontentu koji ste gledali i koji ćete gledati. Nakon izlaska videa koji je vezan za OFK Beograd, verovatno ćemo nastaviti Can I Save serijal, nadam se, evropski put OFK Beograd, ako uspem sve sa novim patchom da sredim, tako da dajte mi još malo vremena. A vama, kao što ste ispratili još jednu epizodu, sad smo ga već onako nazvali i zvanično Can He Save serijala. Nadam se da ste uživali, da ste se lepo zabavili. Pišite mi vaše predloge dole u komentarima iz ove rebuildinge koje sam rekao i za narednu epizodu ovog serijala. I neke možda ideje koje imate kako možemo možda spojimo igricu i real life, tako da podijelite dobro, slobodno u komentarima šta god imate. Uvijek može nešto da se smisli, da se pozovu neki gosti, da se cijela priča digne na nivo više. Tako da slobodno vašu maštu dole u komentarima. A do naredne epizode nekog sličnog videa, do nastavka nekog serijala ili do nekog narednog izazova se, kao što rekao, pretplatite na kanal, bacite po neki like što da ne, a mi se vidimo mnogo brže nego što mislite.